UCM ke JHADC uthambor shiwan ne gisngi da ongu wa hadin wa yo ujorgi wa MET mo wa pamdeng hagi thau thung deng ga council hasai sama wa that menri nin gisngi ka executive committee chiru wa gi sahab da lai pai lai sali ki hagi digi thau da khana wa sai sama da chem wa sakhet iti mo len hewa da chem le wa da dai ka chnong sai sama ye thau we hawa kali na uskatri ka sai sama da kamu wa ini thau to iyong ka sai sama tang wa mandalai ka kam ka map da chem wa hab i thau hapo ka council chu da khana wa ya umu da dai chakwi ka kontraktor na Assam kawati mo len ti chiep wa kidin de wa pen kam ya ka mining lease na Assam unto na Meghalaya hewa ni liang ki isi da ongo wa ini jia ide lenger hagi thau ka council wa hakapun UCM de kaliu le na uskatri ka chnong sai sama wa hawa i thau hapo ka council we le wan da dai klem yo bor na ka JHADC hewa uskatri ka sai sama da jubab ude wa ong wa da le chnam nei bha wa tolot wa re ka sarkar jalla hajrong ini da pha hajir ya ka chnong cha ka council ha ka chipau tari uni ubnai hathat manri da chem wa MET mo wa umulen wa da e chithau he wa da le ikan turput nei thung saru kat kam man kat ni ini i thau da ta bha i ya ka council kham tam ha sai sama he wa da wan ra ka JHADC ya ki kor wa he we wa da kem sis ya umu wa ki dein wa da chapam. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Inspection yang ke Step Committee hadin udah ya iya ka komplain dan ke report na ki departemen yang ke forest wa ka encroachment lani ke jingle bom signal yang ki bru hapo ki arteli ki thau yang i ko wi ko hapo ka site sama plantation bat ka wi ha ka that menri plantation tahdin udah ya iya kan ka report na ke departemen tadawan ra ya ka floor yang ke Step Committee dia ke Step Committee hadin da tip ini bat daya penbaji wa ka surprise visit hakini ki arteli ki thau yo chemi ya ke jing skiat tanin da lai full team yang ke Step Committee te lan kongi na ka site sama te man po hai tai te James Kid ya ka jing ti mo om ka jing ti mo new mo lain hapo ka area yang ka council te ka jing ti mo chemi to kat kamwa kali na gitu ginang kra itu ongi ya ga ni ga jing kra to da dai da ka chinang sai sama Tamaria tip ite teman ila pak kut iki di nongkit kam yang chinong sai sama te wa chinong meng wanu te wan no skatri tadi nu kali o teman ulam yu ong gaman ni ma ong tip akat kami jing tip yang i teman ini te ithau yang ke chinong sai sama jing ong yo o andai i wan lai te lai kat kam ka map ko lepeng krek kam da office te chemi wa ka te ka thau hap ka po ka map yang ka council but the dai ka chinang sai samale ya ka te ka thau cha ka wi ne ka kontraktor ko la po asam but la pen krek kam ya ka te ka jingti mo lan ka jingti chiap jingti mo hete daga mining list yang ka asam untuk la ka yang ka Meghalaya te haji to wakate teman nagaliang ke yang ikam ke Step Committee ida perkat iwa kani ki jinglong bat ki jing jia kha ha ki thau yang ke council rap bunsin khamtam ha ki thau go man bordar bal wagasam
Mem sunyau la ne mem potiau ki buluki. Wat nin na dangkeli na sekretari angaman halaro da tipi gani ka thao to hap ka po ka map yong i ka council ile dai pi. Lani kle le pi gani klem yo NOC pi na ka district council klem pan pi. To ong pathan wi ong che gani to le khnang ini ma o yo i eu ler gani ka sarkar makhalaya. I ki bulu ko em cepo asam. To ong ami piyaman mi nong dai rimo. Mio sahab kelam siau i sahab kelam i on tesa. Tani bentar kata tan nak liang astip komiti nin daya baji wa kalau doa semen wan wo to manajar wo tunggi nak cenong. Tan daya baji nin wo khud biangki haka chpatrik. Yang ni bena ya wan ra gi ya ki kot ki sla ki yang ki wo kelim gi wo to wo ong gi ngani ka tha man go yang i ga cenong sai semana. Te da kubur gi te bada kular gi wo wan ha ga patrik wo ra ya gi te gi kot isla ma nin na da oi ki ra lang wo kot isla yang pi ne mau ra gi te man ha ga patrik kan ong gi mau ra na wo wan sendet pi gam ni te em yoi pen kre te oi to ilat pi hadu ga patrik te dem metu na sai sama te na ga liang ga te kumti da ten chu chu ko hadu ha That Menteri Plantation. Hitela kajuhi chemi. Tang wakat wa poi inin ha That Menteri. Memdiu chemi ya giwan gi brule. Ba chemi i ya kathau timo landang stok ba kam tumpa yo kit. Te mo landang bu lu wone khlo. Te em ko encouragement wa thung suru gi brule ne em ka jing tu ding ka jing pam ding kiding se kiding sal ora le bon giwa chatu te kastu komiti hin man de chim khia bai nin wa kani mot ilat e ni ma hap himi ka action gwa khor hi mtip chayu ngat chi won go em bentai tu la de guru office la ni guru chimet la ni chinong la ni thal im tip ite le kat kam ka ta ka area la ni jing he yang gitu thau ke wada penhe la ke wada sumar ke wada thung ding na ka council i man ilat i ya gini ki chim ko bu wo le kan di ka te to ka jing ra ke yong i kam ka stip committee complain te ya ba i had man de po he isi te man na go wi ni agenda go wa tho hai te wa encouragement of district council forest. The manda ya kalam ya kali ni ada kali ngai le du wan rai kani hagawan gadur em ko encouragement temun mi na gite gi sa da em dai ka thau da em ti mo da em wa kampesa tak iman khriat ise mari ti te ade ka kam ko wa kamon wa chuan ginong pai ginong yo wa hadu wa ya gi prupun kra ile em wan ga report mari sedang mo teman ilai spek ini man chemi sket dara air kat wa map teman yo hi sket wa te ka thau hap ko po yang council ma hap ke mo hale kat kam pa i teman dang hap po yang ka council ijing kta ta kam te kam ong no ke jing timo kam ong hap ha gitu thau yang council iwa rabun ke jing kta to ke te ha sai sama to ada wan ra be ke mechin de kini gi pu chilom ba iru ong dagi kejing kre ga wada yo charkai snai em dur la nga wa krengi por wa kre gi te That Menteri temut kam te man go kam tu kam ti khne vi najarong lor itu ni ma umu lang halu ka man he kat te temut lu mala em gi thau go darap bam gi chepo la Andai ko bun hi temut kam wa ti khne kam tu lor le sebab dah tu tahu kam tesa kamu man kate ki mu dang nin chemi te gi ding te nei ni wadep le de yo e report ba de pha buru wala likso de dep kso ki ba de sisiki ba de kamu man kate ye ki te gi ding sal gi wakit ki wa tu gi buru de siau ki te de yo kem kamu kat tu kan ni geri ba ye ki te de bu ki ha mu gundur kat te la dang em gi sa tau ki